Күшкәләшебез, сезнең алдыгызда безнең кунагыбыз, гости наши, который буквально неделю тому назад в Австрии, в Вене заняла на международном конкурсе вокалистов, стал лауреатом 3-й степени. Друзья мои, встречайте, перед вами лауреат международного конкурса Диана Айсина. А в партии фортепиано исполняет лауреат международного конкурса Ильдар Минюков. Аплодисменты. Друзья мои, хоть вечер веселый, но тем не менее, вы танцевали очень хорошо. Сикердегес, биедегес. А теперь просто послушайте очень любимый народом романс Рустема Яхина «Китме Сандувач». Отдохните немного, пожалуйста. Перед вами Диана Айсина. Без микрофона будет? Без. Молодец. Спасибо, Ахарин. Видите, как у нас любят классическую музыку. Спасибо, не подвели меня. Спасибо. Английский композитор Фредерик Лоу.
Песня Doolittle из, правильно я говорю, да? Из оперетты, из мюзикла My Fair Lady. Кто знает английский язык, «Моя прекрасная леди» может танцевать. И песня называется «Я танцевать хочу». Нет, не хочется мне спать, я не засну, кружится голова. Нет, не лягу я в кровать, слышу в сердце милые слова. Я танцевать хочу, я не пойму, что за мною стало. Тревоги все умчались прочь. Когда вы здесь со мной, и все мое весной, я танцевать могу всю ночь. Я танцевать хочу до я не пойму, что со мною стало. Тревоги все умчались прочь. Когда вы здесь со мной, и все мое весной, я танцевать Диана Айсина, запомните фамилию, имя. Мы ее услышали еще. Спасибо. Биг взгляд на ту сторону. А Хазер продолжает. Hurmatli do'stlar, narsiz yamayil tuyulib. Tashkent kimsiz deyirganlar. Qishqobay. Chaqiramiz mayli. Bizda da bugun qishimizda Qishqobay bor. Aydagiz birgalab. Aydagiz. Qishqobay. Qishqobay. Eshitmaylik, eshitmaylik. Naqarak kerak bor? Aydagiz. Itmaroz kerakmi sizga, Qishqobay kerakmi? Biz bugun Tatarsga bildiribsiz. Mana shuna ko'ra aydagiz ham Qishqobayni chaqiraveradi. O'zimizni kaybatiraylik, o'raylik. Aydagiz. Qishqobay. Qishqobay. Isanmi Qishqobay? Isan sovg'aga yetdingmi? Eshitmaylik-ku, batroq chiqib. Pensiyadan chiqdimmi ne уже deyman? Eshitmaysan-da. Hayır. No, mana biz seni chaqirdik, Qishqobay. Narsalar bizga yo'g'ayda tilaysan, nindi bo'laklaring bor. Ona orunduk bir el ayaklarım oldu. Hozir. Siz beni kişiriz indi. Oradaydı Şmabay. Бедный дедушка, да. Утыр инде, утыр. Topshiriqni saqlab turaymi? Yok, parçalığı uzaklasın. Ha, kızım tut. Bu malıga şamuyum. Ой-ой. Подаркалар, бүләкләрең күп икән.
İstemesiz bolalar, mine kildim sizni яңа еллар белән котларга, сезгә бәхет, шатлык телим. Бергә яши алла бирсә, тату торыйк. Шулаймы? Амин. Әйе, бер уенда алып килдем сезгә балалар. Ашыгам, башка якларга барасыларым бар. Бер уен гына уйный гайдагыз. Дуслар, бер круг ясыйк. Әйдәгез барыбызда чыгабыз, бүләкләр була, Кышбабай алып килгән. Әйдәгез барыбызда бергә чыгабыз. Әйдә, сөйләп тормас, бер түгәрәк батыргына ясыйк. Түгәрәк матур ясыйк. Менә минем волшебный палочкам, дуслар. Әйе. Әйдәгез, дуслар. Басыгыз, утырып тормагыз. Бөтенебез дә чыгабыз, әйдәгез. Килегез. Җыелышып беттегезме, дуслар? Балалар. Хәзер пока җыела торыгыз, мен правиласын аңлатам уенның. Менә бу минем волшебный палочка. Төнне яна. Вот, хәзер без кулдан кулга җибәрәбез. Кемдә палочка туктый, музыка туктаганда. Шул кеше музыка коралын, инструментын күрсәтеп биергә тиеш. Аңлашылды, да? Әйдәгез, кая минем тиешли. Бирәбез, кулдан кулга бирәбез. Биебез, дуслар, биебез. Менә бәйле бар. Белә, бу кызны мен Әйдә, барып сөргәлем. Исемегез ничек сезнең? Фаилә. Аха. Менә Фәйләпә, бу палочканы сез хәзер микрофон итеп хис итәргә тиешсез. Бу сезнең микрофонығыз бар. Сез шуңа җырлый, биеп күрсәтегез әле. Әйдә, буда ашыгы. Барысы да сезне күрсен янында. Калсагыз. Сейчас все будет хәзер була. А мы потешим Подарок по Фәйләпә кызыма. Подарок yo'qoldi. Koya kızım, yuvaltır balga mene balga. Hazır bu balgı bizning gitarı olsun ali, yarma. Gitarı, tutabiliriz mi gitarı? İyi gittik muzikayı da gittik. Gitar oynuyor, dersen burayı koyuyor. Pazar koyalım, fazlalım, pazar gelin yani. Hem gitme balıştı var işte. Gümürde. Oh!
Şifabara. Gidelim oturun. Hayır. Hayır. Ama paylaşın. Giderek baba. Hoppa. Teşekkürler. Ama normal bana sizce bilmem kuşlarmış. Burada. Ha yine diyorsun sonunda. Haydi gittik karşı. Giderek kuşlar haydi. Hele. Merak yaratan bana bu balka bağlayıkır eylekler. Bağlayıkır şirte bilirsin mi? Bağlayıkır. Tizrek dur, tizrek. Azrak bağlayıkır kundari geleydi. Gittik. Selamat pada. Новый чей minum ismir. Gittik. Buradan kızım, eyle kız. Skrip kıralım ya, parayla skrip kıralım. Eyle kız, buyurun. Bakıya kırmıyorlar. Bana şu ayakta da olmam. Buyurun da sıkmasın. Rahmet kızım. Hayatım, ziver eyle. Bir mi kaçınız var? Hop. Hop. Hayır, o bir kızım haydi.